Kaseng Rksf Sabni Federation West Khasi Hills District hakas nginingkong Jakartayo kelaya kendu yo Menteri Ketenat Puli Putih ubadai Pynroi ki Pynroi Khappud Rakkam isangma ban pensngau shu ya kajing sngo khia hakabayade bat ki Pynroi habaro ki dispute area ki badon haki Shnong Khappud ka West Khasi Hills bat ka Assam. Kaseng kala airu ya Dorkhas harangkat ki jingkerpad yo Menteri Sarkar ban pedlem ya ki development haki Shnong Khappud ki bakun thop ya ki surok ka umbam umdi ki boarding ka Puli Putih bat ki jaka ajing sumar ki PHC lani ka sub center bat kumjuru bakin ai free registration no ki khando ki bahap hapo dispute area khna baki pat ba kinyo ban shongsuk shongsan kaseng kala konturu ban penkala no eka police outpost halang pi shaka police station khnang baki pat ba ki basong basa haka Khappud kinyo eka jing shngai na kalian kami ka Rksf Federation kota Rakkam di Northern District kalian kami wan submit dengan memorandum di sejauh Rakkam sangma di kabinet minister pada page ya product area development dan lain kami wan hangni ban ai kan memorandum halal kimat baya hap rapo jong ki product area kabalong ma i sibun di hapo ki product area kabahap kamtam ya ki development kiba haduk mentang nilai pesang ban page ya ki product area nilap bagi guna bah ka development ka de ka surok kawai pada ka bat kumjuru ya ka education ni bagi ni ki guna apa ki bodar area Khappud kami kena kalian ngajungi ni ai kena mandam khnang ba mai ila ban page bar kam tam ila ban page bah ya kami ka than ki jongi bat kam tam ni labu hakmadu ya kami ka langpi ke de ka police outpost tengi kwa bana kalian ke jong in aino shaka police station in aino bakan de kalong permanent no kham khnang bakin la ban sak kri kham ba e yo pai ba ka thang jong